Omu bishara bya Kakumiro nibahinga mu muceri, enyanya, ebichori, ebihimba, entonga n'ebindi bihingwa kandi nibagira ngu nabo tubakubire nibenda batayira bishara konka embeera niyo kubajemesereza kandi ekituma ntupangisa kishara leki ntuleba ntutekamo ebihingwa ebikwangusa sente kwenda tugoborole munitwe tuiheyo turugeyo tube nk'abandi konka government kabe tarakwatitwe nchende kwate bakama bebisenyi bebibira abari kutupangisa kubarija abari two bakwata kandi itwe tukabe tutino buzibu konka itwe ntubaha sente okurugeraho abantu aba ebishara ebi nabyo nibapangisa kuhingamo konka government ija kukora ebikweto eshishe emisiri yabo batafiriye kumanyina kuyibarukurabamo nebija babingamo abantu bababinga hansi bajya ngo murugemu haza kwaho mwaka kwetorora ushanga ngo baresera umuhindi bampangisaho yahinga hekikiju tinkumanya government nekunda abahindi kukiritwa abanyayuganda ebihimba kilo etandikiro mu 15 eyembibo baitwa ubikera ngo 2 rukaga 2 bisatu 15 ati abo ensonga eyo nanye ningamba kanjo mu kisaru ndimo muceri abo kuba nigo gurwa akasente eyo ni ensonga abamwe tuleteza naitwe ntukorashi ni tulimo mu bisaru abebembeze nibashaba government okongera amano mu kushomesa abanyayuganda okwetigereza omugashogo kurinda ebyo bahangwa oiroho muongere kusomesa omuntu wa hansi owabulikiro nti bwara talibanze kisaru au tukamuzijja kuba zikozere ziri nkoto ati twamara kufuna akabeya kijireyo nko mu bicholi ebihimba n'ahandi kirakira tuyamba kuja ngo twatahirire byo buhangwa abo ate government kwerijamo bole kangu tushishire munonga mo special ebisharara turahinga muko muceri na nebindi kandi urareba ngo abantu niho bariha eco kurya obasukuru fees y'abana neza nenyenda kugambira abanyakakumiro ngo no gushirabe ngo abantu baragamba ngo ebisharara nibyo bicyarimo eco kukora nenga kuhingamo umuceri kuhingamo ibichori kuhingamo ki kandi tuenda ku gazetinga in other words to marking to take ho boundaries umuntu amanye aha ikisarara kiratandikira kandi kikukangira okugira ngo twashangolengire that mark boundary mark tugwe victinge oba mu businje oba mu bubi tutamurugaho nagira ngo abari kupangisa ebishara nibabikora mu buhenda biragiro kandi baba bakwasirwe nibeja kufoberwa tukagenda kusiba tubiruka abantu we have directed chairperson 0C1 no butarabe turamanya ngo ba chairperson zabamwe nabo ni bamwe abara perpetuating okushisha byo buhangwe tugizire ngo tuhandikira abantu hamwe n'abagiso then so na criminal intelligence baba crime intelligence kugira ngo tuhandikira abantu then tubasamoninge direct mu court tutasibire tuza kubiruka district ya Kakumiro ni mwara za districts zine bishara bisisirwa munonga omucyange cya Bunyoro gasha kwa Thomas tumwebaze